Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para antaretan hadirin utamaipun para masyayikh, para habaib, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaulah cintai, kaulah munjaki. Muka-muka badana pengajian, badana mulotan sekaligus khol raja banyak manfaatah. Ini berkatana ben Allah Subhanahu wa taala. Kumpul SSE pengajian pada terlo SSE pengajian lemraka peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus khol ngaji pada terlo kumpul pada terro ilmu dari Allah, pada terro nur dari Allah, pada terro ngaulia bimbingan Allah. Akumpul pengajian pada terro aulia bimbingan Allah, pada terro aulia hidayah, tambahan hidayah taufik ke Allah, pada terro rahmat Allah. Mereka saya madepak, saya merengaki, saya nyampiaki pada terro dari itu Allah, pada terro oleh bimbingan Allah, pada terro oleh ilmu Allah, pada terro oleh rahmat Allah, ridha Allah. Areng-bareng pada ngarep ke Allah, bimbingan Allah, ilmu Allah, nur Allah. Bersama-sama saya merengaki, saya nyampiaki setuju pada terro oleh bimbingan Allah, pada terro teguh pengiran Rabbi. Peringatan Maulid Nabi mereka nampakaki bersama-sama areng-bareng nampakaki kebungaan, kebahagiaan atas pepareng si besar si arupa Kanjeng Nabi. Kesukon syukur ke Allah, nampakaki kebahagiaan, kebungaan parengi Kanjeng Nabi ben Allah, parengi reng tua ben Allah, reng tua ke pangeran.
Reng tua ajaran naki tuntunan pangeran. Iparengi panutan, iparengi kepala rombongan, iparengi imam. Mereka serupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lahir yutus pada kuruna manusia. Patuti contohna manusia. Kanjeng Nabi utus made pak tuntunan Allah. Made pak wahyuna Allah sekutu yaci mun kula antretan. Made pak ajaran-ajaran Allah sekutu yaci mun kula antretan. Sekutu pelajari. Sekutu perhatiake tuntunan Allah. Kanjeng Nabi saya tugas nyampiaki wahyun Allah. Kalaban lesan membacakan. Kun Kanjeng Nabi nyampiaki kalaban perbuatan. Nyampiaki kalaban tengkah. Kanjeng Nabi nyampiaki kalaban kulinang eneng akulina. Nyampiaki kalaban lesanna, nyampiaki kalaban perbuatan. Mulai dari sekene sampai seraja sekene. Jadi Kanjeng Nabi utus tak pada, dan kalau tantretan diutus. Tantretan diutus terkasa, mare pun. Kanjeng Nabi diutus nyampiaki, tantretan diutus nyampiaki senika, mare pun. Kanjeng Nabi diutus madepak membacakan, nyampiaki kalaban lesanna, bukan nyampiaki tuntunan Allah, kalaban perbuatan, kalaban halah, kalaban tengkana, kalaban amallah, kutu. Nyampiaki. Jadi kulina Kanjeng Nabi, sakulina Kanjeng Nabi, kenika madepak tuntunanna Allah, madepak ajaran Allah. Asarenna, adeer, ngail lah. Gulan teretan tahu nyaman. Tak repot ngail hibit man. Tak ibu kui. Kanjeng Nabi ibu kui kapi. Ngail lah, aneng, akulina, setuju. Ating teke, acelen lah, malampanah, longkunah, mancengah. Wadene, kamu ada pak kapi. Perjuangan lah, dakwah lah, pergaulan lah. Boleh kapi, tertulis kapi nih kan. Karena tugasnya ada paling. Asaren lah. Tak bisa ngelak kerapat hibi nih. Terus madepak tuntunan Allah. Gulen tandretan nih kan. Buku nanti hidung kita pun hidung. Batang kita hidung bahasa tulis nggak napa hidung ada sih gulen tandretan. Kanjeng Nabi boleh kapi, boleh masaren lah. Boleh longku lah kapi. Selain pada pak, ban Kanjeng Nabi kalau ban lesan nah juga pada pak kalau ban lalakon perlu sampai ke pengorbanan perjuangan itu satu aja. Nah, sholat puasa saja nih kan. Mulai dari segini setuju, waduh. Akalampinah di rumah. Pada berapa saja. Dimulai seraja sampai ke kampung ini sampai ya hubungan ke Allah, hubungan ben manusia, hubungan ben alam kapi. Kanjeng Nabi. Madepak kala ben lesanna, madepak kala ben tengkana, madepak kala ben akhlakka, madepak kala ben sifatta. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben tau le peke ben Allah nih terus. Makanya dadi sambungan orang, dadi contoh orang sing ngarep Allah. Karena Kanjeng Nabi dadi contoh orang sing ngarep Allah. Dadi contoh orang sing ngarep Allah, sing ngarep ridho Allah sampai ke akhirat. Ngikuti Kanjeng Nabi dari ngikuti Kanjeng Nabi, ngikuti dawuhna, ngikuti wasiat, ngikuti
Napa pun kan kak bisa nah. Makanya ben Allah bakal ngikuti karena tadi saya pakai kan. Komandona langsung dari Allah. Bakal nyampiaki kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Timun orang nikah estoh dak kasih aku langit ben bumi si aku abu kapi manusia. Mun estoh dak kasih aku alam dunia, alam akhirat, alam zahir, alam batin kapi. Mun estoh dak ka Rabbul alamin semaratoni semesta alam nika. Sing ngatur semesta alam nika mun orang estoh dak ka Allah kanji pakon norok kanji Nabi Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mun ngangkep ke Allah, mun esto ke Allah, mun cinta ke Allah, mun lebur ke Allah, mun asampunga ke Allah, pakon norok anjing Nabi. Dari mah, kul sampai akhirat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tila norok anjing Nabi, pas tak bertepuk sebelah tangan, pas ibalis ben Allah. Balis sana, ikaleburi ben Allah. Yuhbib kumullah. Ikaribu di Allah. Lebat selakar epele ben Allah, selakar tak pernah peke ben Allah. Lalakonna tengkana pangidingna saja. Mika pangiding pangolateunna napasa saja kulina delma sawune peke. Mangkana rek norok Kanjing Nabi tampane yuhibbukumullah ika cintai mas ben Allah. Ika liburi mas ben Allah. Setelah nikah Kanjing Nabi yang kat yutus pada ti huruna manusia. Saya ika liburi kasalaan orang mesti bede salana, orang mesti bede kalerona, mesti bede cubana, mesti bede lopota, mesti bede kekuranganna. Espora ben yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Isapora tusa-tusana. Sallallahu alaihi Muhammad. Bul Kanjeng Nabi dadi contoh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh si bagus. Contoh apa? Contoh orang apa? Pada contoh kangku orang limangkana yarjullah. Contoh orang sing ngarep Allah. Saya ngarap ridhaan Allah sampai ke akhirat. Saya terus sampurna sampai ke akhirat. Pateti contohnya orang setero ngaulia kenceren, ngaulia perhatian, ngaulia rahmat Allah sampai ke akhirat. Wa dzakarallaha katsira, contohnya orang setero pada tak lepas ben Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan Kanjeng Nabi lakar saya gandeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak masuk ke Muhammadur Rasulullah. Roe gandeng sareng Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Makanya Kanjeng Nabi nih kan orang Kanjeng Nabi orang saya semak Kanjeng Nabi kapi hiba ke pangeran. Orang si abar Kanjeng Nabi, orang semak Kanjeng Nabi hiba ke pangeran. Hiba ke Allah, tak hiba ke abad tiwi nama Kanjeng Nabi. Manusia ni ke umat, saya rasa semak Kanjeng Nabi hiba ke Allah. Kauntongan, kabujuran sampai ke akhirat. Tak hiba ke abad tiwi. Saya rasa semak Kanjeng Nabi hiba ke pangeran, Mas. Saya rasa semak Kanjeng Nabi hiba ke ridhaan Allah. Ikiba ka ma, ikhira si ano ikiba ka katuntunan na Allah, ikiba ka pangeran. Situ tiya ngoleh kauntuan niya akhirat. Menggunakan taritan kan hiba leng-leng. Iba orang hiba ngam-ngaman. Jadi Kanjeng Nabi tak ngiba orang adebu tak bisa kalau benapsona ngangkui karapat hibi. Kapi bawa kadang-kadang ngiba orang ini kan karapat hibi kan. Padahal ini hamba Allah. Umur saya beri, umur Allah saya beri umur. Mereka Kanjeng Nabi tak boleh sombong ke manusia.
Tak ben saroben. Kamanosa tak ben saroben. Kibo kepikiran, kibo kariduan pangeran. Sallallahu alaihi Muhammad. Kibo lebur ka Allah, kibo seneng Allah. Berusaha jiwana. Nah, cetakkan hadiah ini kan dari Allah kanjeng Nabi dan kaum umatnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Benikun membacakan kanjeng Nabi wa yuzakkihim. Membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakkihim ben mensucikan jiwa-jiwa na manusia, ate na manusia, rohani na manusia. Wa yu'allimuhul kitab. Ben ngajeri supaya ngarte ka kitab Allah. Ngajeri kangkui ngarte ngajeri kitab mun membacakan malaikat yatlu alaihim. Nah boleh yuzakihim membersihkannya. Nah boleh wa yu'allimuhumul kitab. Ngajeri kitab supaya ngarte ka kitab Allah. Faham ka kitab Allah. Ini tugasnya. Jadi pewaris kanjeng Nabi masih ini tugasnya. Walaupun tingkatan rendah, tapi nggak kena apa tugasnya. Ngajeri mangarte ka kitab Allah. Ngajeri ngarte ka tuntunanna Allah. Ngajeri faham ka tuntunanna Allah. Wal hikmah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ngajari ki nekah nyeterak boleh ngibo boleh. Makanya boleh umati. Benapa sih pada ngaki Allah ka kanjeng Nabi? Tak katibi itu Allah bareng contohna inna fatahna laka fatham mubina. Bareng bener. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yusallallahu nasran isa. Budak boleh bareng ngaki bener inna a'tainakal kautsar. Budak boleh saya bareng ngaki wa rafa'na laka dzikrak. Wala boleh saya bareng ngaki wala saufa yu'tika rabbuka tarda. Banyak sih bareng ngaki kanjeng Nabi, nek kata TV itu ebogi. Etunya ben akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, pas sih bareng ngaki kanjeng Nabi pangkat, Pak beri kamuljaan, kanjeng Nabi bareng kamuljaan, tak TV. Yang kui bersama. Sampai makin. Membeda umat tasih fokus nolongi nyokor ke Allah. Membeda coba nolongi nyampora aki kan, minta aki seporan Gusti Allah. Kapi pangkat saya pada yang akiban Allah, kamuljaan saya pada yang akiban Allah, kesemaan saya pada yang akiban Allah, tak ikatibi. Yang kui bersama, pamilo itu ben yang kui bersama. Lamput nih kan. Wallahu a'lam. Makin bukan gue ke TV, apa boleh kan nikah? Andi wes yang gue TV kan. Andi aja cinta kerbaru, tak kerja sahabat nih bungkon. Yang bagi orang pun ternegakan, aduh ribu dia berada. Bakhil, bakhil. Sallallahu alaihi Muhammad. Bakhil. Bersaran boleh. Syuhu, syahih. Betul kaletak. Apa yang mana? Krekek. Syahih. Sering matur kanjeng Nabi Rasulullah abdina laki itu cerekek. Syahih ya. Akhirnya cerekek. Oleh abdi ngalak. Kalau soki. Oleh abdi ngalak. Kangku ya abdi ben anak. Oleh pokoknya lebih. Oleh ngalak. Kangku kebutuhanna abekna ben anak nasi kene susu misalnya. Walaupun apapun sebenarnya. Kebutuhan kan oleh. Ini mana? Tapi
tak oleh lebet. Tapi mun lampe, tak oleh ngalah din lakin. Kutu bel, kutu amit. Mun cerekik oleh, tapi tak oleh lebih ngalah. Cerekik nikah. Syekh. Kau orang lampe tapi kah bini nanti bi. Padahal yang kuya bagus, benih yang kuya mandeman, benih yang kuya gelejer. Yang kuya kebutuhan apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Mun bakhil beres. Aku ke keluargana beres, cuma ke orang cerek. Kini kenyamanan bakhil ya mana. Ke keluargana engki, ke abon engki. Tapi ke orang, kini bakhilnya mana. Mun syahih ke keluargana tibi. Kalau nanti ban rep ngarep katunya na orang bakhil ini kan. Pano namanya mana benih bakhil. Cerekek ingin memiliki si benih andi na si tak kotui kandi kayak tergandi. Asyuhnya mana. Terselamat kalau nanti saya. Berarti ahlak belum maki babon gini. Ahlak ingat nikah. Allah Muhammad. Salah segone ada ngacantol cirak kacolok na orang ngacer mamak na kirembuk na kalau terselamat takapir ya. Cet penting di colok salamaten karena penting gitu ya. Ingin jadi musona bunyak abu nih. Musona iblis nih, setan nih. Kita tahu nafsu nih. Nafsu tak kira nyingkat. Nafsu tak bisa nyingkat nih abu nih. Mangkana nafsu tak bisa buang. Nafsu kudu kendali lagi. Dari nafsu amarah, dari nafsu lawamah sampai dadi nafsu mutmainnah. Mutil dadi nafsu mutmainnah nikah terkendali pun nafsu dah. Sampai mutmainnah beda teloan nih atau beda apa? Nafsu mutmainnah radiyah, beda mutmainnah mardiyah, beda mutmainnah kamilah. Tergantung nih pun. Ini masuk radiyah mardiyah ini mutmainnah kapih nih pun. Wallahu ala Muhammad. Kakon kendali lagi. Kamu ki pada iblis, pada setan kian. Setan bisa masuk nih kakak. Saya boleh kekek rengik namanya. Lobang-lobang kolek nih ya. Ya pori-pori nih masuk sampai ke musuh lah banyak. Makanya kau tuh ya nyari terus duhur ya nyari ke pengiran ihdinas siratal mustaqim bimbing abdina takwa ki abdina ihdina kibo ki abdina ihdina tonton abdina ihdina kibo ki abdina ihdina takwa bimbing abdina ihdina tonton aki abdina ihdina paringi hidayah abdina ihdina kibo ki abdina supaya badai siratal mustaqim wakun awlo ka Allah wakun siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim para nabi siddiqin syuhada sholihin saya pun seneng ka Allah alaksan aki papakonna seneng ke Allah. Alaksan aki tuntunanna seneng dek Gusti Allah. Seneng ke Allah, seneng alaksan aki papakonna seneng dek Gusti Allah alaksan aki papakonna. Seneng ke Allah, alaksan aki papakonna seneng dek Gusti Allah. Sedekah seneng ke pangeran. Salat seneng ke pangeran. Puasa seneng ke pangeran. Nolong orang seneng ke pangeran. Ini kemot. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Nikah kasuon aba parengi Kanjeng Nabi Muhammad. Parengi para nabi-nabi saya cerita aki pakun Quran dak kabe. Parengi wali-wali Allah juga cerita aki. Quran cerita aki Kanjeng Nabi cerita aki para wali-wali ini. Terakhir tentang ulama cerita aki Kanjeng Nabi. Kesoon ke Allah, tak etina, babaan ini tak etina, terus berengah, berengi. Kalau Allah Muhammad, berengah. Nabi orang tak, kalau Nabi ini tugas sesengak nikah, nggak Nabi Musa, Nabi Isa, bereng si fokus, bereng si buluk-buk, kita hari Nabi Isa ni. Nabi Yahya, orang si fokus malah Allah kan. Berdengar yang soleh, yang si bagus. Aja ke, mereka tak keger coba boleh lah. Nabi Isa si coba tarik supaya bagus ni.
Menggolitan tretan cek narik-narik si coba. Mun kita nak kerja polong-polong beri coba talanyok. Enggak mau tepaan. Tepak aja dengan iman lagi kelas menengah ke bawah. Talanyok. Bani tambah lebur ke pangeran. Tambah lebur kain mainan kia dekian. Talanyok. Mun bani tugasnya cek gas matugas. Ingat Nabi Sulaiman raja Nabi Sulaiman. Ingat Nabi Yusuf menteri, pejabat. Nabi Yusuf pejabat. Sallallahu alaihi Muhammad. Di bodoh tugas seneng nak nikah, bodoh tugas nikah. Bodoh tugas intel. Bulan neng kantar kamu turun. Bila nanti bulan kantar kamu ini matura kamu mereka. Ke Kalimantan. Mamu ya. Pas bodoh ngunyok orang. Tepat banyak orang. Pas ngocak Kak Dinto intel kiai boh. Nang mun intel sih kau boleh kau orang. Tadi boleh kau orang. Burung tu intel kan ni orang. Tak mari tu geseh ni kita mau kado ya. Mun intel ya maka boleh kau orang. Tina ya. Saya juga. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Berarti adik tugas masing-masing kapi dari pangeran ni. Napi boleh tugas nikah, boleh tugas nikah. Boleh tugas dengan politik. Napi. Boleh tugas sehun murab, boleh tugas dengan dakwah, boleh tugas dengan Latin nikah. Kapi, tak ada setina ni keempat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh tugas nikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat Nabi saya lah. Nabi Sulaiman, itu raja kan. Nabi Yusuf tu apa? Di menteri boleh tu semua orang. Ada kanjing Nabi boleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lambat Sayyidina Abu Bakar tak ada berjalan tadi pejabatnya. Dan Sayyidina Umar mulai berjalan sampai ke Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali mulai berjalan. Karena menteri pejabat pasanan alakon tak kalah tin umat sana kan. Tiba ibu ajar. Tiba berjalan ni kan mulai Sayyidina Umar. Tiba pejabat ni kan. Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Ya pejabat. Mempunyai tugas kan, jadi tugasnya sebagai nikah, boleh tugasnya arampeh dua, boleh tugasnya nikah kau tu nampak lah oleh, kau tu nampak kau tu, nggak Syekh Abdul Qadir Jailani kau tu nampak, engkau wali, kau tu nampak ki, bakon pun, untuk bakon, jak kon ma bakon, boleh tugasnya tak oleh nampak kau tu ngitak, seteja dengan kenangan masing-masing. Sallallahu alaihi berkenangan masing-masing. Boleh tugas sekutu ngitak, boleh tugas sekutu nampak, boleh sekutu sengat nikah. Pokoknya keneng nana. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kullan Jadi setuju nikah. Apa nyaman? Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd. Andi kelebihan masing-masing. Sehingga setuju nikah. Pada saling melengkapi, pada saling nyampurna aki, kangku ngalatini umat nih kapi. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga manfaat. Boleh tugasnya nyari PC mau. Tugasnya nyari PC, tugasnya. Mungkin biar tak percaya aja belum nyari PC. Nyari PC, tiba-tiba tugas dari kan. Tidak ada yang tahu kan. Jadi tugas PC ada PC kan. Ada PC mau tugas. Sallallahu alaihi Muhammad. Malai orang tak akan bareng seharap. Kangku nikah. Malai orang tak akan bareng seharam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada tretan nikah alakoh. Kangku binina wajib nama alakoh. Tak wajib alakoh. Salat wajib. Alakoh. Wajib. Malai abad tak akan bareng haram. Malai bini tak akan bareng haram. Malai anak tak akan bareng wajib alakoh. Malai tak harap-harap dunyana orang alakoh. Malai akan bareng sehalal. Makanya orang alakoh setiap tingtek ke pasar, ke kantor, ke sahabat, tiap tingtek pahala. Benihun ke masjid oleh ganjaran. Oleh pada ngalotor tu sana terus. Karena alasan aki tanggung jawab dak ke Allah kangkui nafkah abek malih nafkah abek malih halal nafkah bini malih hal anak malih
halal setiap itu. Alaku. Mangkan orang laki ini tak boleh tidung melulu. Di mana pendik bini. Sallallahu ala Muhammad. Waktu na alako, waktu na solat, waktu na ngaji, waktu na solawat ngaji. Waktu na teduk, kita teduk. Sallallahu ala Muhammad. Waktu na alako. Sallallahu ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Muka-muka manfaat. Muka-muka barakah. Halika juga orang-orang sedaja nikah nyari alakoh nyari ridona Allah, asolat nyari ridona Allah, alakoh nyari ridona Allah, atani alakoh kepasnya ridona, ke pasar nyari ridona Allah, takut saya lecek takut lecek takut, orang nggak mau tak lecek, mau tak ibu cuy, nih kau burung nggak mapan, zen mapan, padahal saya biasa kan. Ini kan bisa jadi barang haram nih kan, bisa nanti kan mau kau. Jadi barang haram, jadi barang subhat bisa jadi barang haram. Ini kan sepedaan aku beres dengan sepedaan, padahal lok-lak di dalamnya oleh seminggu. Jadi barang haram masa pesenannya. Karena si epaka ada benih ridho na Allah, tapi si epaka ada terolia pesen. Tapi mun ridho na Allah si sahabat ya ada. Eka bela beda meleh rajekena, tak ada meleh berarti kita depak. Jadi saya meleh puas, saya ajuan puas, tak terpaksa pun. Untuk terpaksa bisa subhat, bisa haram nih kata-kata. Untuk apa sepen si cuba-cuba petaka bela, bisa haram dek pesen. Karena abena pese si padeng benih ridona Allah. Tapi mun lakar alako karena alaksana ki papakon agama, karena agama saya makon, engkau alako bismillah engkau nyari ridona Allah. Engkau nyari pese. Tak kok si congo cua. Tak kok si nipu. Karena maka ada si dadi ridona Allah. Congo cua bener enggak salah? Zalim salam menteri selamat lah ternyata setuju. Menteri selamat ternyata. Dengan juga lakukan sahabat, tak tahu cerita tabun orang ketika kebir. Karena cerita karban alakon di bengkona ibadah nyari ridho Allah kan. Terus mas pas tabun orang nak kan. Nggih oleh tanah kan. Tapi keniknya nyamanah maka ada tanah, maka ada harta itu pengridona Allah. Tapi mari ridona Allah pun tidak bensorban. Orang di orang yang mata paki malah tak tepak di engkau deh kan. Engkau dekik ngalah, engkau dekik pasta lebar dekik mata tepak. Karena cet lakar alako karena papa kona agama kan. Kalau Allah Muhammad tak oleh berkia sumpah. Wallahi ini kok. Nikah kulo sampai nikah. Borke lap gua mare kapi. Kan tak baju sampai nah. Beda, namun beda meleh berarti racekin. Mungkin kita ada pun. Muntang kini kita baju. Ya toh rembian. Maka ada teroleh besen apa maka ada ridho Allah. Ini ridho pangeran. Beda nah. Sesuai berniat dari bengkok. Engkau akasap apa kona. Allahnya. Ya kue nyari ridho Allah. Dua salli ala Muhammad. Ambu si asompa-sompa ambu. Mae pasar kan, mereka sumpah. Oke, lapor nikah, por rapat. Wallahi, billahi mereka pi masih. Elang berkata demikian. Oleh poci tak oleh betale. Mun mele tak oleh nyale. Napa nikah? Sampai napa kini ponano nikah anu. Artinya mereka jual lagi kan. Kini tak oleh itu tiba haram ya deki masyarakat. Duta ka ibu kimun orang saya maki terpaksa. Kan tak halal bakun. Kan bedi norok tuntunan, norok nyanyian nih Mas Rian. Antara selamat kula antara tanah sesuai kan.
Karena jual beli kau tuh pada saling senang pada ridho. Sallallahu alaihi Muhammad. Muka-muka manfaat. Muka-muka manfaat. Pada ridho. Kusati yacuri nikah. Pon nikah muka-muka kalau tantretan nikah. Atak bisa aja ke tuntunan nikah. Setelah kapi nikah. Kalau tantretan pada nyare ridho na Allah kapi. Pada nyare ridho na Allah kapi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Para tantretan menikah berkata mulah tan khol. Muka-muka kalau tantretan ikilian sifat kanjing Nabi. Ikilian akhlak kanjing Nabi. Berhakana syafaat kanjing Nabi. Kuda tantretan kapi, muka-muka ikilian. Napa sih paling akibat Allah kanjing Nabi terus mengalir ke kuda tantretan, nak foto kuda tantretan saja. Tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjing Nabi, berdaya gabungan orang-orang sesoleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqan nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alimu sirri wa afa, mustajibud da'wati. Rabbi farhamna jami'an bi jami'i sholihati. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk umat Muhammad. Selamat. Sallallahu
bahagia. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. جاءنا الله وإياكم مستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم والسلام على منهج القويم اجعلنا من هر أمتي واسترنا بذي الحرمة والصنع في زمرته واستعمل ألسنة في مدي ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا له بوجماعته. اللهم أدنا معه الجنة فإنه أول ما يرده وأنزلنا معه في كسوريا فإنه أول من ينزل وارحمنا يوم يصفع لك فترهوا. اللهم ارزقنا الزيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا قد رزنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسط بما يطاب الذنوب وسددت برضا المغفرة ويوبا. إخوان منه القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تهم سبسة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح ولنا مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليملكك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤول. وإذا توفيتنا فتوفانا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعل من اتحاد الدين سالم. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيع. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.